Satu asik namanya Bewan. Mikrofon hidupkan. Mikrofon hidupkan. Yes. Lukat. Bewan lukat kan? Demons shall bathe in their blood. The light will righteous. Belum lah. Jadi apa kok ada? Masa nggak ada lukat? Cek. Ntar lagi lah belum masuk, mana bisa. Pertawan. Inspire untuk apa? Sama ya kalah yang kulalap anak. Ini dia bocah yang ngajak Bewan, sok keras. Katanya Sultan. Pro player katanya. Kita tes. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds before the enemy reaches the battlefield. Smash them. Oke, salam jauh-jauh Honman Takrina. Try not to drag me down. Ini satu lawan satu antara aku sama Bang CS. Katanya dia pro player. Lukat. Itu kita mid only ya. Lenteng aja, nggak boleh ke atas bawah. Jalur tengah aja lah. Jalur tengah aja. Katanya dia pro player FF yang ada FF-nya bisa gabung sama dia. Link YouTube-nya juga ada, nanti saya share di bawah. I was born. Jangan lupa subscribe di share juga, subscribe ya, subscribe. Everything will come to an end. Apa anjing? I was born. Santai aja. Bisa lah. Try not to drag me down. Oke, sini. Aduh, Kak. Pro player kok noob. Aduh. Pro player Alucard kok noob. Mati kan, Per. Yang bunuh tuh Red pula itu. Aduh, Bewannya. Ya saudara-saudara, ini musuhnya agak lemah sedikit. Jadi wajar lah. Harap maklum. Sakit kali dia. Aduh, pro player kok noob. Aduh. Everything will come to an end. Sementara skornya 2-1 ya guys. Tolong komen di bawah siapa yang kalian dukung. Kalau kalian dukung Bang CS komen. Kalau dukung Boris JR like. Ayo mana musuh ini? Mid only. Belum hidup. Wajib. Sini. Sabarlah. I was born. Sabar kan sih. Itu katanya musik kita pro player. Jadi kita sabar menuhnya. Skor sementara 2-1 ya guys. Everything will come to an end. Dia paling di semak-semak.
Nggak boleh bunuh turtle ya sama Lord, nggak boleh ngelord sama turtle. Try not to drag me down. Turtle bilang alok. Mana pula kok alok? Kau pikir beb? Alok alok. Sini bang, sini bang. Bukan dia. Everything will come to an end. Bukan dia beb. Tak tertahan beb. Wow. Waduh. Ih, sedikit lagi Anjay. I was born. Kok kabur? Anjay, mabar. Aduh. Karat kali dia itulah. Everything will come to Tawar. Ntar lagi kena takil juga gitu. I was born. Sini bang. Everything will come to an end. I was born. Iya anjay. Kalah kita nih Per. Everything will come to Mana dia Per? Oh, di rumput-rumput dia Per. Try not to drag me down. Ngendok ya. Oh, tengok itu Per. Siap. Retribusinya dari dikeluarkan. Jangan kita Per. Sini. Your team destroyed a turret. Lari sih kan bang. Everything will come to an end. Lagi ke Jerman. Ih, cemen cok. I was born. Cemen dia Per. Oke guys, kita cari mana Bang CS-nya. Iya. Bang CS di mana berada? Come to an end. Bang CS di mana berada? Your team destroyed a turret. Oke guys. Kita gas kemana? Oh, di I mana was guys? born. Oke guys, Bang CS-nya di mana guys? Kok nggak nampak? Try not to CS-nya drag me ngendok ini down. guys. Di mana? Mati kau. Everything will come. Hah? Akan menyerang minion ini. Aduh. Try not to drag me. Oke guys, skor sementara 3-1. Bang CS-nya belum hidup ya guys. Everything will come to an end. Bang CS-nya di mana guys? Try not to drag Bang me CS-nya down. di mana? Bang CS kok mendok? Sini. I was Bang CS di born. mana? Destroyed a turret. Kok ngendok dia? Aku heran nengoknya. Try not to drag me down. Turret has been destroyed. I was born a rebel. Kau di mana, Pe? Le? Mati tugasnya. Bang CS di mana sih? Our turret is Dan. under attack. Enggak sih di base lah Bang CS. Masa di base? Try not to Bang drag me CS-nya di down. mana sih? Di mana dia? Bang CS. I was born a rebel.
Iya, asik turret bawah Bang CS. Your team destroyed a turret. Nggak usah perhentikan minion turret bawah Bang CS. Mid only. Mid only Bang CS. Mid only. Last meal. I was born a rebel. Ih, kok mundur Bang CS? Ada apa ya Bang CS ini? Try not to drag me down. Ih, sakit. Mundur. Sakit. Skor sementara 4-1 ya guys. Everything will come to an end. Bang CS sehat. Aku nggak usah lah. Tunggu sini aja lah. Ya kan, Fer? Try not to drag me down. Oh, bentar lagi ganti hero. Oke, ganti hero boleh. Bang CS mengakui kalahnya, Cuk. Sini Bang, kok mundur Bang? Aku diam sini kok mundur Bang. I was born. Inilah Bang. Iya. Kok nyerangnya gitu aja sih Bang? Mundurlah sini Bang. Bang, sinilah main Bang. Masa di situ aja Bang? Jangan ngendok di rumah besa aja lah. Maju sedikit kenapa Bang? Everything will Bang, come to an end. Bang CS. Mana ya Bang CS ini? Di mana dia? Yo, dia di rumah. Bang CS di rumah cuy. Try not to drag me down. Our inhibitor turret is under attack. Udah terakhir anak. Ya. Dan po. Ya dia kan mid only. Iya. Victor. Oke. Itu sesi pertama dimenangkan oleh Bang Barzier ya. CS-nya kalah. Skor 4-1. Kayak mana Bang CS? Lanjut. Nah, Bang CS season 2. Yuk lah. Apa? Bebas. Oke guys, dia makan Belmont. Kita onteng bro. Oke. Yang dukung saya silahkan di like, yang dukung Bang CS silahkan di komen.
Masuk. Sini lah. Bang CS gimana? Tuh. Masuk. Bang CS sehat. Oke guys, for sementara satu. For sementara 1-0. Yang pertama baru CS. Saya sudah itu. Bang CS, jangan di desa besar lah. Poli. Maka bang CS nggak boleh menyerang turret bro. Jadi kita nggak boleh menyerang turretnya. Cukup minion yang menyerang turret katanya. Oke, kita terima. Kita nunggu-nunggu gini-gini aja. Nyapang lu. Masa hero nggak bisa menyerang turret? Bang CS kok hilang-hilang aja? Mana bang CS ini? Recall dulu ya. Dia mundur. Nah,
Mana-mana tuh. Kita pulang ya. Kita pulang ya. Untuk ya, Sanchez. Kita pulang. Kita pulang. Tiga pulang. Aduh. Mana? Anjay. Kemana? Keliling. Ini lawan apa sih? Kok mendak terus? Mendak. Ah, luar biasa. Mana? Apa tuh, Sanchez? Terasa tuh. Gak konsesinya. Ini datang. Nah, terbaik lo Sanchez juga pulang. Ah, Sanchez. Kabur. Oh, aduh.
Untuk Surat tak bisa. Langsung mundur. Tiga langsung mundur. Mundur. Aduh. Iya, iya, iya. Mundur. Tak vaksin itu. Kabur ya guys. Mati, 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 mati. Oh, hampir. Dikejar yang itu. Jadi desa itu orang itu ya. Orang ke sini. Mampus tipis darahku. Aduh, tipis. Aduh. Bangke, bangke. 2-0 CS. CS Indo kok kalah terus. Pakai tangan Mas CS, pakai tangan. Global, kasih global kita. Kasih globalnya. Aduh. Tunggu anak. Kalah dulu. Tiga lagi. Tiga. Ini lainnya bebas. Boleh. Supaya menang Bang CS. Bisa. Tadi, sekarang nggak lagi. Panik sekali, panik. Bebas kan? Oh.
Big grill. Palir dipakai cuk. Palir dipakai. Kenapa pakai orangnya? Dah dulu. Mati aku. Ngeri. Palirnya sadis cuk. Oh. Mati. Terus cuk. Mana dia? Mati. Oh. Mana? Sakit. Hot.
Yes. Oke, sehat. Nggak ada kata-kata. Ngelek. Ngelek anjay. Apa yang salah kan? Mati. Tunggu. Ini Bangkesnya mau kok 3-0. Berhenti? Oke guys. Jadi ini semangat lihat sehat. Saya dan